waya kubaba wathi ufuna into okhala kahle ungaya kanjani ugobela wakho uthi ufuna inyoka nezigubhu nani you understand? So umkhulu siyamethi no baba unganginika leyo nto leyo kanjani njani and then ubaba athi no ngizokunika mkhulu siya and then babe lokashona le kwaba khona into asempumalanga lezokugcina la khona athi umngomo uyabuye kunika unonhlanhla yonke into wase wathi umkhulu siwezoyithola into yakhe wathi umkhulu siya ngisanda kushonelwa ingane nani umkhulu siya wahlala wathi okay baba vele ngiyakubona ukuthi usanenkinga eloke ngamniki lento ababethembisene yona and then mehamba isikhathi eloke umkhulu siya eloke ifuna leyo nto leyo engamniki yabo eloke emshonisa lena le egcina semblue ticket eqala mina engithe thatha lento lena nani umkhulu siya wathi no baba uwena ongisukelile Uwena ukuvelile so mina ngcono ungabisanginika kwaleyo nto ngoba lokho ngibalekela buyisa imali yami but izolo uthe ule wamfonela usiya wathi uzomnikeza imali yakhe usiya wathi akasayifuni imali ngoba sinamaproof ayikho leyo nto labantwana abasenda yonke into kumina and nama I'm tired ayikho leyo nto kunomunye nje owathi investment nani ukujoin is 25,000 yabo nje nakhona unamaproof akhona nama voice record guys kuningi uqola amathwasa akhe like izinto uthatha amathwasa akhe ngeke ungitshela ukuthi ingathi ingane uyikhulisa ubuye futhi uzogebenga zona ne ayo yona inzima kakhulu cause inyalo njengoba sekumoshakala so ikulungise kanjani siya welcome okay yasabonga gogo ndiyabonga gogo njani siyaphila njani siyaphila baba enkosi ngonifake ku live ndingakhuluma ne yes ungakhuluma okay ndicinga noba apha egroupini ndithumelele i-proof i-chat zethu kunye nobaba uSkhotheni ne uSkhotheni mina wanilanda ne wanithumelela imessage iVN ethi angakwazi ukuthi bekandanika into enhle ne into enokwazi ukuthi bekanti anganika umuthi ostrong onokwazi ukuthi bekanti business yami ngakwazi ukuthi bekanti yakhula ne so now I'm that excited because ngubaba wami lo uyaliva ne then what to 150 so now I can no a 950 I can have 50,000 you understand then that what can okay no siya ungakwazi ukuthi bekanti ngayithumela then wabe enthumelela omnye cabe ebesele emnike isigubhu ne lo muntu lona wabe ebonga yabo enforwardela lonto leyo ba okay yabonga base samsebenzela isigubhu sakhe within 3 days yeah understand okay ndamthumelela imali the following day and ndamthumelela 30k ucinga noba ndithumelela apho ku WhatsApp lonto leyo ndamthumelela 30k ku account ewanika yona understand so into ethi yenzeka that was June ke ngoku so wathi kuma okay uzawuthatha kunye nomkhulu lo mkhulu umenzela lento le so wathumela futhi waforwarda futhi into yakhe esithi umkhulu no Skhotheni singakwazi inceda lengane yakho if uyithembile nami ke ndiyathemba yabo so okay wathi isigubhu sami ngakwazi ukuthi bekade ndingasithola nini zasithola ngo ngeAugust yabona kwinto asozabe December lenhle uyandiva ne okay then into asoba zingoAugust then mina sendombhatelile i30,000 then uJuly then ndaphinda mfakele enye 10k so yaba yi40,000 okay then that okay if i10 block yona le i10k yona ngizamtransferela lamasele ndinika isigubhu you understand okay ndaba ndabheka embalenhle so lokho manelalalale esiba busy you understand akade sikibe kanti uyanika isigubhu esebekhulume ngaso okay then xa ndihamba iweekend yaphela on Monday ndiyaphinda futhi ndiyamtextela ukuthi Skhotheni ndiyahamba ke ngoku ndibheka ndibuyela ke ekhayeni so ngizakhwela ngonibheke eJozi so basifike eJozi nofanele kanti ndingadibana nawe ndilunike isigubhu akaphendulelwa ama SMS wabuza ibalance ba i10k yona le i-remaining balance ayibhatala kanjani athi okay no I will transfer but ndifuna uthola lento okay right ndakhwela ndabheka eJozi xa ndifike eJozi akatholakala efonini until ibe kanti ngibuyele ekhayeni uyandiva ne so wanibuyele ekhayeni apha ekhayeni athi kume bebhizi akakwazanga ukuthi bekanti uzawubuyela kum ne
mara akakwazi ukuthi bekade unikile lento lena esisigubhu phaya embalenhle ne so wathi okay siyenza bendise Eastern Cape 2 weeks to come ndekana okay nokuradi wathi ufuna neaddress zami ndamthumela iaddress zami wathi okay uzakwazi ukuthi bekade uzawuza nayo uzawuza nasisigubhu okay yaphela 2 weeks akatholakala ugogo akaphendula ama SMS wami akaphendula izicall zami and understand so sahamba isikhathi ugogo mane ndimthindi yabo okay ndaphinda mtransferera futhi enye 10k which is yayi 50 ke ngoku yeah understand before ibe kanti uza ngapha ngase Eastern Cape ndamtransfer 10k so yayi 50 okay right into engoku yenzeka wamanelalalale ko enganiki straight until washonelwa ingane yakhe yeah understand ushonelwa kwakhe ingane yakhe ndamnika ibreak bayishonelwa ingane yakhe ndamnika ibreak then after 2 weeks 3 weeks then aphinda mthinta yabo then akaphinda futhi bekanti uyalanduka uyathetha ne into nisuke bekanti ndiyayenza ngena so into sorry ebakoko tozani bakoko ubani modifier la ekhaya sorry beka nje hello tozani bakoko I mean ubani moderator la ekhaya yimi ngicela uEduscoten ukhona angimtholi nami okay Ndingakhuluma yeah yebo okay so into eyenzekayo demand umfuna that no man isikhathi sekudala ngoku man simkile yabona and akasanike mosondeleni 50k esekuye yeah understand so okay ndakwazi ukuthi bekade ndiyamxelela ukuthi ndifuna ukuthi bekade uzanika imali yami yabo because ndiyabona boss lo muntu lona uba akakwazi ukuthi bekade ndiyanika yeah and understand so uzotsho dise ngabo December then ndathatha kuye ndalanduka nomkhulu Monde umyeni wakhe baye mkhulu Monde nale problem you understand so usikhothene sona so now akakwazi ukuthi bekanje yaniphendula akwazi ukuthi bathi now sengicela nje imali yami back yabo wathi Monde akasazingeni esidaba you understand okay no right sahamba isikhathi so usikhothene wathi kum ufuna account number yami then azokwazi ukuthi beka transferela lena imali so namnika account kade sibe kanti transfer so after 4 days ndaphinda mkhumbuza ukuthi ubufune ama account details zami so ayiboni ngokulemali wathi ke nake no I will tell you xa daza transfer le mali then after 2 weeks uScotten yaphinda futhi uthi siya into yakhe rate yabo you can come and fetch it yamaka no ansawufunda lokho lo muntu so uthatha ithuba elide anzukwazi ukuthi bekade ndingakutrusta lo muntu lo pose so nethuba elide ulapha ungakwazi ukuthi bekade ndiyanike yeyivehlobo chokalo unobangela ukuthi mandisho ndithi so unethuba mina ngicabanga ukuthi ngala date le yasembalenhle ngala August I will get isigubhu sami ngeso sikhathi then umnika i10k yakhe which is ibe 50k imali yakhe so ngoko xa zawutsho ngoko this year ngoku ngamaJanuary ukuthi mandize ngizothatha ilanika yami umuntu wami zawuthela kanjani zawuthemba kanjani after okokonke bejikajika engakwazi ukuthi bekanti uyanika into ene straight yandana so ansawuthemba so those are the reason ezibangela ukuthi masele ndingayithi andiyifundi into le ari nguye kanye ukudla nguye you understand benikhona emagulubeni yes life yami bingekho right uyanthola mara bendikwazi ukuthi bekanti ndiyaziphekela bendingadli kunye namangoma bendizidlela mna alone because situation yami ndayazi so bendingafuni ukuthi bekanti ngabakho ama fight elankeni emagcekeni akhe because of mna so bendizidlela in okugo 2 years bazi wonke amangoma bayazi lonto lento ba usiya ebezidlela bendizidlela la nto kuthiwa uphuthu every day you understand so okay right uScotten Mos wathembisa ukuthi uzanika lento khona ukuze impilo yami ikwazi utshintsha yabo sona ngoku uyahamba ubheka eMalawi uyothatha umuthi for president you understand so impilo yami izakwazi ukuthi bekade iyachange okay I trust but lonto lesangeke bekade yenzeka you understand so yonke lento lena uScotten ebeyithetha izolo and khange bekade ukwazile kwayena ukuthi bekade undika ichance ukuthi bekade ndiyathetha
akukho nto njalo uSikhotheni ukwazile ukuthi bekanti undinika ijob after aqedile uthwasa yebona that was August was sithwase ngoJuly nge29 kaJuly so on August wanika ijob manibhake mandiye eCarwash eHarrismith kuCarwash yabo kuyo noMondi ndiphangele phaya ne August September hey gogo bendingabhatalwa nobhatalo ayikho lento lena ayithethayo bendihlala ku-container phaya bendingabhatalwa zange abantu bhatala kwawundibhatala imali yami yokuthi bekade ndibuyele ekhayeni ndaye ndayifumana kumntu wayezandinika ijob apho ndihlala khona Eastern Cape so ndakwazi ukuthi bekade ndiyakhwela ndabatshela ukuthi ndiyahamba ngoku so ndayishiya indawo yenu ndiyahamba ukuthi ndiyophanda khona ukuze ndikwazi ukuthi bekade ndizabhatala imali yenkomo right ndiyenzile loo nto leyo yabona ndabuya on February imali yakhe uSikhotheni ebesele nayo understand ehlobo nditsho ngalo imali yakhe ebesele nayo eyenkomo so understand ukuthi ngoku andithembise ngento aphinde futhi angakwazi ukuthi bekade iyanika alajika-jiki ngehlobo ajika-jika ngalo understand gogo ne so ndilapha ke ngoba ndizocomplain ukuthi why angasuka bekanti uyandinika imali yami back because uthembisile ukuthi uzanika imali yami back but akakwazi and eyana nto ndithe ndayicela kuSikhotheni ndicele into yoba andinike noba ihafu yayo lo mali le then aphinde because mhlawumbi noba uyabethakala financial understand mara akakwazi ukuthi bekanti iyayenza loo nto leyo and izolo the way yathithise ngakhona uthithise ingathi noba mna ndiyam yes ndithwasile ekuthwaseni kwami bendingenayo nix understand bendingenayo nix ukwazile so ukuba ngaba ke ngoku ubuyisa imali yakhe yembuzi endathwasa ngayo ne then angakwazi ukuthi bekanti iyayideducta kulaa mali adiducte ezinye befuna uba ndiziyathenga for iy'ntwaso ngalaa mali but I'm sure there will be imali ezakwazi bephinde bekanti iyasheka phaa kula 50k so that ndikwazi ukuthi bekanti ngakwazi ukuthi bekanti ayifumana uyicacile into yoba yena ebephosisa ngelaa xesha ebendithembisa ngento ayazi ukuthi akazokwazi ukuthi bekanti iyanika because ebenganyanzelekanga into yoba athi kum uzandinika umuthi kanti uyayazi yena ukuthi le mali lena ndizawubhatala ngayo izinto bezifuneka ngeentwaso zami so which is un-overchargile ke xana esitsho esithi sebhatalisa nezinto zami ezentwaso because ndandingenazo gogo izinto zentwaso azikwazi ukuthi bekanti zingafika ku-50k ayikho into enjalo understand because zimbuzi nokutywala nokutya into ebethwayo ngabangoma khona ukuze bekanti kuyathwaswa so if uyadeducta loo mali leyo makayideducte then andinike imali yami eseleyo hey vehlobo nditsho ngalo gogo ne because icacile yena ukuthi wayekhuluma amanga ngesa sikhathi yebona yadifa yes Uva gogo. Gogo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphi. Okay, athi lana, I'm sorry nje to interrupt, but one thing that I've noticed is that I'm not saying ukuthi I'm on her side or something, but how you guys are handling it, angiboni ukuthi iconsider with anything. Yeah. Especially, asibe fair and honest with one another. Yabo. Awukho, there's no one who is perfect. Lamhlabe. Yabo. The reason I joined the live, ngibona ugogo. Kanti wayekho abantu. No, wayesitshela ngo perfect. Vela akekho umuntu perfect for God's sake, but akusho sifana usenzile ima size sibone. Asikaze saba yidididi size sibone. Awu, yini wayicingela nje kuSikhotheni. Ukhuluma guys. Mamela, benikhipha abantu bangakakhulumi whatever abafuna ukuyisho. Kuba ngathi vele kugengwa pha against uSikhotheni. No, No, umkhulisi wemkhulisi siyabonga ukuthi ukhuluma iqiniso lakho mina mkhulu njengoba ngishila will be honest to you vele khona la ubhayize khona awuzange ube nama balls khona la ubhayize khona kumele ngumuntu akuhehe nga something nawe ungakazi uyibone kuyena and ungakazi ubone ukuthi nayo unayo you understand but for God's sake ijustice uyayidinga imali yakho kumele uyitholile because lapha wawuyena inhlupheko ngoba wawugula wawungayelanga ukuthi uyoqolwa you understand. Yes. But mina ngizokublame mkhulu because ngeke ungitshela ukuthi ungathatha imali engaka unike umuntu kuyinto nawe ungakazi uyibone kuyena. Mamela gogo ne? And mind you gogo labantu laba abaningi abathwele. Umuntu mayothwala lapha yana akatshela ukuthi uthawule ngani wena uzobuya azokwenza isilimo. Gogo. Ndingakhuluma gogo? Yeah.
Yeah, listen gogo ne ndithi mina ngendlela uSkhotheni athe kwenza ngakhona ngamso bendimtrusta go understand and uSkhotheni uphobela wami yebona so masele and offerisha lento ukuthi uzakwazi ukuthi bekanti iyanceda anikwazanga because nami bendi desperate understand ehlobo lishangalo gogo ne so uthe kumpa ikhuluma ngasuka nami ndayamkela yebona so okay ngiyazblame nami ngalonto leyo mara gogo now amanzi achithekile sendimnikile imali so yena akayenza lanto lena ebendipromise ngayo so ithwani ke into enjalo gogo. But ke siya for the fact ukuthi kwawena ubulungisa ubenza ngecaleni angangimi nje noSkhotheni ngeke nje nize ngime naye wena nawe bomkolota esayidini lakho so wena kade inkomo yakhe angisho kusho wena ngizwe ngawe mina hayi man wena you don't listen wena ndithi ndingibhatele inkomo yakhe before ibeka ndinika i-50K usho kanjalo ke kimi musukula mkhulisiya musukula understand mkhulu ukuthi musukula si understand sidiniwe but uzothola kanjani usizo if now uzorespond ngale nkonzo ngiyaxolisa awukhulumi kanjalo nami mina ngisuka uyarespecta la isemzini la kusemzini weblamane la uzolalela or else you ship out because angi understand into ikhuluma mina ngikhulumela based on kusho wena ngomlomo wakho wathi wena umbhadalanga inkomo yakhe so that is why ngibuza ukuthi kwawena kusho ukuthi ube wrong bekumele umbhadale inkomo yakhe kusho ukuthi nami ngizwe njalo siyaxolisa yehlisana umoya abantu abadala nami ngizwe usho njalo siyama uthi besicabanga ukuthi uthi wena bomkolota